Enteekaniza Tujarike ha Kitara TV Julius Shomuhendo musajja muliso muhaba moli kwenda kubatangira ni mbagamba nti mwebale kuba ni mutondera hono hali mukali and of course mwebale kuba ni mutekinga time ni mugamba nti kumuteka MBs ni mugamba nti leka mubwenu musoro kuba ni muwatchinga musoro kuba ni mufollowinga every single program every single post itukura ni musoro kuba mu ni mugiri acting kwenda kubashima hono hali mukali abanyakuli munyamasa zembaga ndeza bunyoroka gadikibale kiryandongo abulisa hoima masindi kakumiro inywe nakagadi kwenda kwa nimbara mke nimbagamba thank you so much ninyo mutufere kine kituli if nisi singatali ninyo bayi ni mutuhonda singatali inywe kuranti mutenga time okuba ni mutuwatchinga twakubaire kine kituli of course kuranti we are the leading online platform western region nebichweka bikusinga ho nite tukusinga mu kintu kino of course nitukwa ebintu content eri educative eri informative of course ngo konkaito kitarative tuba Kwegesa no Kumanyisa ho na holo kali bibato manyire nitubikuhiki yaho tuli mu nyamasaza ya kakumiro nyamasaza ya kakumiro betu kandi tuli kisita tulikisita omusentene ya kisita tukwenda tubentu nyumya amo nabayikazi nabaka bali mu kichweka kino bayine milimo ibakora abasobozi ababoda ayibane mulimi kinde bakuba kikyainga tukwenda tubantu nyumya amo nabo tubabonge tukenge ebintu mulingo bikura mukyo wayiro nyikiriza in special namukyo abantu banga basinga abako followinga namukyo kya kuhaire Rosemary ndamukyo Kiza Bridget ndamukyo Lydia ndamukyo Prince Andrews ndamukyo Atulinda Prosina abandi nywe nakwenda kubara mukyo mwebale kuba muri amukutu mwebale kutekinga time ni mugamba no leka mutekinge time kusubo kuba ni mutu watchinga in a special way leka tujja kuba turubata na ba Kitara media bakusikolera videography na photography amikoro yawo yona boko ina omukoro ukwetaga ebisane birungi ukwetaga video nungi ukwetaga every services zikurubata zito etaga photoshoot eri nungi eri mada eri kiria ina kuikira ba Kitara media number 008992 nsanyu na mukaga asa na 5 ojja kuba obainda tulikisita leka tunyumyemu n'abasajja abakazi abali mu kichweka kino tule ebintu omulingo byemerere Julius Shomuhendo otaruga nteekaniza tukweje Kitara TV twimukia talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV Kwegesa Kumanyisa alikani bakusakaza mbo bazamuno nibo bakwahire iraka timanyire wenu microphone okubanga ikusika hao bayayi bayi babodabo oli bakweta Julius nkanyowe yego kisita bikurubata bite kisita timinya buzibona wale bicho nibiguri hasi muno beye sazire muno nanye mulima tulima baitu kandi nyonka kabiwabe kuli mata kuzinovuga boda tumawe mbera yangire fokasinga boda honka habwembera yo bwire mbera tete inungi oikara muno mu center muno ya kisita nikara mutawuni muno nyiza muno buli kimu cyona cyo kulya no kufunya muno abana no abateri na mukazi abana abo bali muno mpangisa muno mutawuni muno mbera mutawuni muno kulya muno kandi ye bakuza wenzaro iboli bakuzara nyonzaro ya hoima hoima kuno kajja kora kuno hoima kinugwa side za Kinubi kuno kajja kora bukora kajja kupakasa kuno so ndi kuno kuyiya nkole kuyiya mbera kuba kurungi betu yangire kuno ngamanyira kuna kamanyira asajja balimi bakigabe beze bicho nda kula sede nyeze bicholi betu sede zangire okajja no inda kulima nyonga ja kuvuga boda teje kulima boda nkamanya kuna lya kigabe banye bicholi beze bicholi kurungi ndafuna ndakula kula sede zije kurungi na yesanga bicholi bigwa kwa bei so sede zikaza abantu bemusinga kuvuga muno kisita mbado batwara bichwekaki bajya mu itanzige katikara cyakuterekera napa sana na chiwobo kisi inanka atinka nka katikara mutwalio sente zinga katikara twasinka 8 aro distance ki kilomita nkazinga kai 10 mukwa abantu mutako basera mali sente tizinyingi mnati mukubuka kwa mafuta katemba kunywa kumina no sasa kumina ati iwo Julius nkwendo ngambire sire queen niwo sire queen timanye mutufu timu manyire kurungi wa tokamuhurao iwo kutekeza ikaranka sire queen ekintu kitamanyire tusakuma yamba chikwa chikwikara ramuki yawa chaliba onkabasatu namukizo chali wange Muhammad wa buhonda wikaina buhanu ni wabaire hano ni wanyuma nyumaho ni wogo Muhammad akusembayo Gerard kadoka ni wono katali muraira muno Gerard ndi muraira nsubire kurungise ego se amabara gange banyeta Gerard
Gerard. Yes. Nayo okuvuga boda. Yo bikurubata mu vitamin muno. Wewe. Kuvuga boda bayitera harwa jurundi nsubura mu buntu. Osubura biki. Imihogo bitoke. No tunda mu katale. Yes. Produce. Ya ngulani ntwara mu katara aho nitunda abakazi abaliyo. Ati omukazi wali nka mu kya. Wange nkamutekaho mu katale. Nuhakolera. Nihakolera. Osubura no mhana atunda. Yes, nsubura nimuleta na atunda then nanyoni nimbaga nimpatikana uko ha boda mporampo. Gerard sire queen niwo. Sere queen. Sere queen it. Ugutinka mukenga. Toka muhura uga. Wa. Ramukiona ibanywani bawo. Yokanda mukiyeho banywani bange binkora nabo hanu Joshua twangane munywani wange yaliyo Yakobo alinka. Aruwa omusajja murayira muno. Niwoli. Ugonya. Joire Ya white ha ogo waswago. Ya. Akusemba kujja kusembese mukazi wange mukatale. Ali mukatale. Kwenya. Ato mukazi watu muhereza kazina ki. Akazina. Akamunyumira. Lean on me. Lean on me. Yes. Akarema namakula. Yes. Akwesigameho. Kanda mukihono wekitinisa osibirota. Korongi. Nayo okolera stage hano. Ego. Yawiri nke pikipiki. Pikipiki ngene hano. Ni yenu. UGA. Ebate pikipiki zanye za bakisita kamuta kuzogia. Kuzogia. Kamuta zinyiriza kurungi. Efufu ya amani tutunda kolasi tukubona bona hano echuchu. Echuchu nitekezo bya amani. Kutikirike kwaso we kubera ichuchu. Mumuogie bulikire. Ati ora yojja bulikiro. Oyinde kuhema mu kitongole hati kandi burujja bulikiro zo kuhema hembra ziyanka. Mirembo zaroni mukazibinga kuno. Ziriyo. Echuchu government. Zaroni hano ziro nyingi. Government kutufaho emihanda yone ngine yone bina hata kugamba kumeya ndozira hano musaya basajja bakura byawo speed chuchu ni babatere chuchu chuchu ya amani muno government inda kutufaha katukolera kolasi because we also Ugandans like others ogambere niwo amakoro tuliatemba James yes sire queen niwo sire queen wange amote kachwantega wange aliyo mukoko niwo sire queen wawo muramukiyo ndamukeze mugonza wange Niwamanya precious. I love her so much. Mwenda muno mali. Tumutere kazina. Kazina kenyenda mbalabala. Kauhako. Kakaterwa Caritas Cario. Mbalabala. Atunura muri mukamera halo tumugambe mugonza wawe okamuhereze omugambo mwenda muno. Mugonza wawe number precious. I like you so much. I've sent you a song. It's called Mbalabala. It was written by Caritas Cario. Thank you so much. But okusaka muzinira kana kamporampo. Spanawa. Tenso kuzina bwire bono. You can't, I can't. Maybe like evening time but the voice is the voice is now it's not clear. It is not clear. It is not clear. Rekanda mukiyeho mugurushi. Osibirota. Twakuchikaniza hasimu. Amabaragawo. Nyabata Tujarike Emmanuel. Tujarikayo Emmanuel. Ato muri kisita urakora muri muki. Nyonda kora boda kanda kone kitongole cha Fukanga Hireseke ya Uganda. Fukanga mukora biki. Tujanja buru endwaire zitari zimuna zimu. Ezo zo kumanya ziremere mu ruwaro zange rukira. Pressure sukali kabwitongo. Ebibumba bitwete bitigumu rukiga kandi kokoro buli kimukyona timuli bafere tetukabago bafere na muruna abantu mubakiza kurungi akatuka ite twena tukagenda mu kitongole ekyo turuweyire na muno nuko mukyara wanga karwere kibumba azimbire ndamba isogonaga bega yero baitu bakamukiza yakira kurungi hatali alikatebuli ati ofisi ya Nyerinka elikisita hanu haife igombora ne chapa no kirinkikiyo buli kirwere mu kijanja muno kandi kirakibu kisita muno bantu bakora milimo ke kubatayiza sente bakira muno kulima subura baiti ebyo kulima bikagwebei ebicholi muno nibyo kitira kulima niyo James bampita Tujarike Emmanuel okay sire queen niwo Sire queen kanta mumanyiro ogo nanyo kanta mumanyi muhura hoga kwa tosa kumanya haraikara tinsa kuhamanya ndamukiya okale abantu bawo nkora mu cyomcyara wange wendekiro muka bamweta mahoro Erina ndamukya na director w'itu kitongoro cya Fukanga Vastinda cyarikunda na akusembayo ndamusatata wange mbita mpambara uko aligwanka
aho gwa Kihumuro hano hasi ya Kisita kuno hasi isomero primary ego haro sibe kurungi kanda mukiona abandi ono chairman wa stage Kisita mina stage zinga Kisita mina stage zinga tuna stage ibiri bagambe niwe chairman ninyo chairman baitu neri ina stage chairman wajo ni wahano banu bakakoma bakankoma bakakwesigaho bakanyisigabwa amazima gange wogaina omuntu kujja kutandika kusimba hanu mumuyo sente zinga mitwara 2 abakini mbasaba sente nyingi sente ntaito banu bona hati bakasura mitwara 2 kandi bayingi abandi bakagaruka mu cyaro baitu bagaruka hati emitwara 2 mu gitekanka mitwara 2 tukonyera mu omuntu baba mu ibiro pikipiki sero yaka sente nituye yaka sente nanka na account muzahura tuzahura okusana chairman niwo kuzinyumirwa wenka kwa tokura no kunyirira niwo kubasinga tikuri kugamba tinkunyirira muno mukobere ninyirira muno baitu nkwenda mananu genyine ati chairman abizibu kebiri mu bavugi ba bodanu Kisita bizibu bingi muno nkite nkatawuni kanso ya Kisita to musoro gwa tawuni kanso baitu bakatoleka ge kifo kitura ikara mu kikaro aho musoro gwa stika baitu ngayo chairman abaki ato mutiguno bugoma omusana tiguboki kandi tukatesa nabo baitu batudupa tugamba bajja kutoleka ekifo ekikaro kitu haifo hali tune kuba baitu hati minakuba nkano no senteri baitu tukaba tuombekira hali ekijuba kitemo bagamba nti hanu no highway tituna kuteka ekiju plan yo muhanda guno ero yo kugombeka yo gukora plan yo gombeka tukombeka wano bina plan yo gombeka kuteka okorasi kuteka okorasi mukwa muri hayi muno hano atira mukiya haba ikaziba wana baboda ababoda boda mwena nimbara musya o take ho Mr Speaker kopeni no speaker ogo no speaker wanga gwe waka yokubaza bimanyire kairukirege kamera kairukirege kamera ogo no speaker wange akusembayo hariho nondi hariho nondi wara hariho najera donguri hari bona niwe bali akakiko kawe bona bakakora tokanga ati nyika inimba kaguza banusire kwini niwo babere ni batina butina baitu nyonka nyowe nyotintine bigonoka baitu sire kwini niwo omuntu akwe sire kwini niwo sire kwini Kumanyisa ni omuntu obeta sire kwini abana isanata anti nanyo kwa bwizi to kumukenga tinkumukenga kale kanda mukyo habandi okwenda kubazaho banzo he kofiri osazire kaharata amabara gange ninyo tweyangane Julius stroka bebedeo niwe bebedeo atali wamubende yafire nyondi muomezi ndo wa kabiri tusa ku bantu bazana bebedeo mbanze ndangirira TV abakutura Kitara TV bebedeo nguna kumbuka bebedeo mupya omupya namba 2 amanya gafanagana kama muntu murungi natongana baboda boda tebaina musango iyo bakiwa yitumire bebedeo anti akabana tero buzina burungi atina ikorafa mulingo nawe nyoti kabere kufa ndi muntu wakwa kana muntu wabisaka uri wabisaka yite butubani tusaba tambiro nyiririnka yao Kisita ati bikuruba tabita nayo kuvuga boda mpole bintu binasomere mu ihanga tijyo binkora ndi boda cyonka yuka busomere biki kandi nkabasomere bito kubyo binasomere tijyo nkukora tsazina ukabusomere ki ukasoma kuvuga boda bakabani bansomesa manya oil draining gana ate byagana nyondi muni mvuga boda atabona sare basi ogama kuvuga boda ra mo P7 sonyo yebihange rimune nibinduma muno bakusomese ebya Nigeria ndi muntu wa Kisita hano kabarole bintu ki subject ke yakwago buzibu mu kusoma okusoma kali subject ya SST science bino manya bya sanitation manya sanitation kabahikire kugisoma sanitation nayo atafoke musound muni mvuga boda atokura sanitation nabaki wagigwire ne pikipiki yaito gifwa pikipiki nungenu ne galenu gali nungi muno yake ebiri
ogikaikwize bwango bakitungera inkuru kakitungera inkuru beite mpora njikara nitamba tambura mpora Sire Queen niwo Sire Queen tutasome muno abwa president aroho tukusome byobwere watu bagamba Sire Queen yo tinkubikenga no kubikenga pozo nyanjuro kangamba Sire Queen timini this one and this one wasomaga oil drilling niyo oil drilling manyaki kalera mukyao naye bachali bawa kale nkora mukyao brother wange ali mpisamo si na mzee wange ntumbika kwikara side za Mwitanzige na bayakobo hanu na jere dakado akusemba yo kale natujatemba tuliatemba nasigandi bebedewe kisite international baitu nayi tukusabire tukuteka esara nyonchali muramu nyondi muntu wakapyemi ay amani go galiyo amani gali okwaukana ko ireo na inyona muri baikiriza ndi mwikiriza oli kurungi atikanuka akikana kapapura kempani kile namba yangu ya pikipiki jiba ibiri ni yenu niyo ngage bakwibire pikipiki atigirange pikipiki yayiba ibire deke mkukwatiro muzindaro kunanga pisho bali kukamera bakulaba onu dani sentale bugangizi stitch sita kulanga pikipiki yange je banyibiroho ebiro bibiri kya kabiri nyo muruka gwange nyikala buhonda bisome njicho niye ne namba ye pikipiki yiba ibire RUFE 1055F niyo bayibire bajaji aragiro raho asoma namba yange eri 0 nkaga na 3 niye namba yange atera aliye namba la akagiro wena ne ribatu garuka mu namba yesimu 0 nkaga na 3 chenda na mwenda chinana na mwenda niyo ko saga boda ego ate niyo okagitungota bwangu bwangu ya serefu yenu ya serefu Justine yambiso ya munywani wange iyo tole wakisita muno ndi wakisita kulo gambire nkalo bagibi buhonda muluka gwa buhonda omwaitwali aro buraira kurugano kilomita nka 2 zonka nize zero akali pikipiki yaje kuzo owekitinisa okingireho bazo ikingureho ate wakinguka ati akinguka ata amabaragawo amabara nyo faizo munu kisito koraki kola boda kuvuga boda iyo ereta eyange taina mujoyi mogona ekutambula ni yenu eri wayi kene nyirira muno ekusinga muno ekulibata kurungi girinzirota kurungi taina mujoyi mu oli mukisita muno mutawono okwijambo ijambo ni wa mutawoni muno yenyine ebyana mukubidi ebyana birera bogena ali hansi siri togaruka nazo hoyima zikusigara niko bagambira ababoda sente zanyu niho ziwera ziwera mu jacket mbaye turuguze ne bibanja ati ne bibanja muguze iyo bodogi mazire mbusome myaka nkamusanju ogikairemo ogikairemo guzire ne kibanja oli wa mani banzo ngambire Sire Queen niwo Sire Queen tinko mukenga kurungi toka muhura ogo omuntu obagamba gwali Sire Queen tiniwo omuntu ali asente ati ola ali Sire Queen baba ne bamanyisaki oba omuntu akulya sente serebu kalera mukyao bachali bawo nkula mukyao chali wange byalu mutumire muno ngunu niwono ogo tuleza waitu ogo wahan stage bangaziri ibiri ogo niwo mnywani wange waya ura sente sente ziri nkatreza sente nyinazo hanu muho sente zinga muntu kutanika kusimba mitwara 3 na mukaga treasure abakini mubasaba sente nyingi abantu nizezo kandi hali bangage mitwara 2 hano 3 na musanju nizezo ni yabageze abakini ni basera ati yabagezeni zikwauka na zita ati buli omu akwetolezawo namba lya kujja ati mitwara 3 na musanju muzikora muki omuntu azirese tuzawula account nitwehora abojja bayina ebizibu manya ababoda tune ebizibu mukora nankanka sako kwewe harabuno obubanka buno bw'abanyarwanda obwizire muntu bukwa mumanyire hano ni mumuhora kasita kubayina pikipiki ya entomora tora baboda tora baboda munekyo iyo gambe niwo byarwange Emmanuel bayine mukaguzoli Sire Queen niwo Sire Queen tekimanyire toni bagambo oli ali Sire Queen tekimanyire aramukiyaho naye bantu bonka basatu ndamukizeho muzeyi wange bakumweta Simeo Nyanzi ndamukiyaho na bakastoma bange bono on na wahano oli stadium mzee amabaragawo
Tumwesige Elias. Tumwesige Elias. Naye okuvugira hano. Yes sir. Naye emitwalo 3 okagisasula. Emitwalo 3 yakikana. Bagambe niyo basasuza hano kusimbawo hano. Ni nteto atandikire stage eno. Ene maziro obusumiki. Myaka mingi nyonka muno kasumika raira muno. Myaka nka 10. No osino stage ngana. Ndi hana stage. Obwa bodobo ikaire muno bukozere muki. Mugire piche yange nyine kibanja nyine enu yawe yeso bolo katandika no nimvuga gari ezaloni katandikira gari nkabano iyo gambe niwo Tumwesige Elias sire queen niwo sire queen temanyire kamuhuraho yeso namukiyaho hano omukyara ndi hayi tukabayi ndi hayi mwaka gwo ijo nubo kunanka kalera mukiyaho banywani bawo ramukiyaho ndamukize ababoda banywani bange bona betukora nabo hano ati kitongoleke kitole muke eno la Kitara TV ono bamutabata banzo bongeho hano amabaraga Kwizera Moses. Niwe sereba kusinga hano. Nze sereba. Banzo ngoroka bongeho. Olistede. Erikola sente. Niwe smile. Erikola sente ndio ya smile. Erikola sente smile. Muno okora nigogo nukokora. Mbuga boda. Esente hano muzikendereza nkaha. Esente. Tugendeyo kukyale nga tuzikendeza ko be wa Justice. Tugendeyo kukyale ngo be wa Justice ne tuzikendeza. Kyale ngo wa Justice. No hali byakabi. Byakabi. No mukuzikendereza. Kiramuki abantu baona kandi baba basatu namusizako boda banange benkola nabo wana ku stage kisita sire queen niwo sire queen sire queen asina ni waraho to wali sire queen simanyo to manyire haji olisede banzo mpeho ndiyeho akantu niko kihimba nikyo oba kinu kikwawukana ne byabandi kino kiri fresh nibyo nabino mali bikwisanira kimwe nikyo tokongeire mu maize baitu saha nke moja kuba yongere mu maize nedda simongera tetwongeramu haji sisobola nze musajja musiramu nkozesa eddiini lyange sisobola kyakabi baitu abandi bongera mu maize nedda nze sobola nfumba komando nga kali fresh abantu bonna ne bakanyumirwa ababoda bajja wano abamu bakwatirire bo be bankwatiridde kuba be banoonyeza essente okuzindeetera wembandi iwo bakuzaranka nze banzala kayunga sebo kayunga kunu nanka okajja kunu kora sebo umaze busomeki hano wano mazeewo kati myezi ng'ebiri wakajja nkyali mpya olese kipya kimu kikomando wano kiri kisiita wano ndeesewo ekikomando ekiri fresh nga nkiteeka mutungulusimu ne nkiteekamu green pepper butungulu ne carrot yonna batwala bakasitoma nenkola ekikomando nga kiri fresh bajja kuloga oba olina bakasitoma bangi bajja kuloga embeera yonna ebeerawo naye neesiga Allah nawe toli mwangwe nedda okuba omwangu ndi mwangu naye neesiga Allah yamanyirira Allah nsinga okusinza buli saawa kati njagala tegeera sire queen yani sire queen sire queen simutegeera tomutegeera kati bagamba oli gunda ali sire queen baba bategeeza ki sire queen yabeera omuntu omulungi buzaako kuba ekayunga bwe walekayo bwe nalekayo kayunga kulaba ku Kitara TV kayunga nalekayo jjajja wange bamanyita asadiisanga nendekayo jjajja wange omusajja bamuyita Kasigeire David kati muno ofunyemu ku bakyala muno tonafuna sinafuna kujjako nedda nze najja n'owange kuba abakyala beno sibasobola obatya mbatya kati mukyala yakola ki mukyala wange waali atunda nnyaanya n'amanda kale kambuzeeko abalala waneeno baliwa bani bakuvuga nanka chini niwe refu hano ati onu kandola ajja kuliya kandole hana kuliya kyali guzibuzibu onu niwe defense nikoba aina nanka
Omubone defense. Yes mzee. Osibirota. Sirina tabu. Yebale. Na iwo koraki. Nze. Mukisito okora mulimo. Fe tuba badira. Badira biki. Ninyi abasuma. Ninyi abasuma bakisita. Mukukwasire. Webale nnyo taata. Kwasire hati. Ntukuteeko obupingo. Amabara gawo. Jaja Peter Nsanzira atamana banja wadde omusolo gwa Museveni gwerezi. Biki byokumanyisa. Anti ge mannya agange. Gagarukemu. Jaja Peter atamana banja wadde omusolo gwa Museveni gwerezi. Bigaruke mu mpora. Jaja banja. Jaja Peter atamana banja. Atamanya. Atama na banja. Atama na banja. Wadde omusolo gwa Museveni gwerezi. Abaki wayitumira ebyo namabara. Anti nze bontuka kongolemerereddwa mu mbeera embi nga abakyali bange nsobola okuyamba. Mu buzibu wadde bwemba nina kubanga akatona ako bagamba okalyane munno. Nibyo byokora hano. Banka etambula. Bwoba olemerereddwa nga bano babali abandi. Bagamba mukwata ebintu by'abandi. Sebyo ebyaffe bye tuba tukoze. Bino bya kiyaye. Kati ono baba tayinanga n'omuwaayo. Nga entandikwa y'ekiwalato mayimbi babiguuna. Kati omuwaayo n'atandikira okwo deni bwamala n'akuddiza. Watamma bbanja sire queen yani. Tetumuyina kale tulinga ffe. Buzaako ku bakyalibo. Bakyali bange Katumba wali ba Master Vise Jaja Faizo na etabulawo. Jaja Faizo aliwo. Ate agenzeka walabika agenzeko mu exile kuyiriba. Jaja Faizo. Asembayo bakajere babo bo. Jara kuwa kayimba. Kayimba chaka kunyumira nkakubire. Sirina kayimba kuba siri muyimbi ate tebinyumira. Kale atama banja. Kale mugurushi. Osibirota. Niye ne yawo. Nyondi boda pikipiki. Erinka. Ngabire serefu. Serefu mugaba sente zinga. Mitwale 2. Mitwale 2. Kandi musera kuli mtawuni ziba kuba mutwala. Mitwale 2 amafuta galumu. Mafuta nateka magayi. Kiro kiyono. Ati babata gigaruiri. Garuka teso kulema. Oha wokwesiga. Wokwesiga ni okwereza. Amabara gawo. Amabara mutegeke Nicholas boda kisira. Mutegeke ola stage en. Stage yonyine. Niyo beta yankahera. Stage y'abanyoro. Mukeya ukanizamu. Abanyoro n'abakiga. Yakuli abakiga yanu y'abanyoro. Habwaki mwakozere mutyo. Niko kyasangirwe. Habwaki. Abwembere yabayiro. Niko bakiendeza abataka. Mukaleta mu akasororanga inako. Oba niko kyabayira otinkenga kurungi. Nkani ko nyasangira. Ati nkwendo ngambire iwe mutegeki. Sire queen ni wo. Sire queen timukenga kurungi. Timukenga kurungi. Bagambo oli ne alisire queen babanyi monsa bat. Ata okendemere kivunura. Kikulemere kikenga kurungi. Ramukyawo. Andamukizabo mukabona na baboda bangana stage. Oli ni wabahereza ko kulya kandamukyeho madam hotel hotel bageta bata madam hotel bageta bata bageta muhereza restaurant ebyo kulya biroho biroho matoke muchere kalo muwogo lumonde inyama bijanjalo binyebo business omaze kasumike no bikorana nyake oli hano license osasura koronge muno osasura sente zingaha mtwale 5 ochumba kurungi ni okusinga kuchumba nukisita ninya kusinga kurungi muno business ogisangiro tingi na mbuzi sente zikuzoka mpora nkwendo ngambire sire queen niwo sire queen niwo tegere kyoyogedde sire queen bagamba oli sire queen baba ne bamanyisaki tenki kenga ramukya aba customer babo manyira abajjanu kuli awo bulikiro ba customer bange bona bayingi tinja kusorora bona kubaramukya mwebale kujja kumpa akasente kumpagira nenye monyemereizeho nekindi ninywe bakumpagira ono bamweta amabara gawo akanyeta omuhereza mbabazi oli muri bahereza nywene itambirira nyiri sita okwawukana
Kuhoyiro. Niwe muhereza mbabazi. Bikurubata bita. Bigenda kurungi. Omusajja wa waraje. Busawo. Abwakatali. Tokaikire okyaburamu. Mala okyaburamu. Ramukiya okala abanywani bawe. Bayingi. Kabara. Nyina mu bayingi muno naisunga naigayaza. Ramukiyaho bona hali bakali. Abakula mutima. Kwanza ndamukiza mama wange tata wange nabaganda bange nabanywani bange bona. Mbatumire. Kandi abatakwenda nabo baramukiyeho. Ati mmanya nkana takunyenda bona. Abakuharana. Busa wamparana. Busa wamparana. Wamara mukiha abatakwendeza. Abakwenda orugaru arugudo ogwe. Nyowe bahayo tibaliyo. Okorota. Ndeza kurungi muno mbasi. Manyota. Twina banyanzi. Timba manyi. Baliyo kalera mukiyaho mukaba. Kaiba nyowe. Ali TV kienu. Ula Kitara TV muramukiyo mukaba. Bujoro Kitara mukaiba nyowe muramukiya kurungi ayebale kubairayo. Ayebale kuno. Niwe mukuru niwe mukuru. Niwe mukuru. Niwe mukuru. Ukamutahirira. Kamutahirira anta baba tahirira. Ukatahirira mukasajja wa mukazi wabana. Tamutahirire. Batahirira nabo. Nyonta mutahiri. Ukakorota. Nyikirize ikiriza soera bakaza okusobora korole. Nyikirize yanyu. Hatina nyonja kuhinduka mbe nsakufuna yonka 10. Mukaikuru osibirota webale kukora. Webale kukora. Amabara gawo. Nda sina mani. Toina mani agokubaza. Kale osibe kurungi. Tukiala ntekanza tujarike Kitara TV and of course tulikisita tukyanyumyamu nabayikaza abali mu kichweka kinu tukwenda kenge ebintu omulingo bikurubata anu mukuzana kakiyako mukaikuru sibirota amabara gawo Tuyaze Sharon. Sharoni. Kisito okoraki. Nva kujanjaba mwana. Okuruga mu irwaro. Atogenda nka. Ngende. Nka. Betayi bataluikana. Chamajara. Ramukya haba kyamajara. Twina bokuramuki. Ramukya omusajja wawo mutata wabana. Ali muno. Ali muno. Nuwolinzira. Akoraki. Agenze gula ddagala. Agenze guro mbazi. Karosi be kurungi. Iyo mzee okusala line. Olesede. Koko tateira akazindaro kala kagamba manya line za MTN za ruguja za ruzangu mibiri mwija nendanga muntu zanyu kali kumasanyaraza amabara gawo waswa payas bintu bikurubata biti porampora nkusangira hano norora okurura pono nja WhatsApp porampora no kwaniraho bakabandi wapi That's kwebuzabuza. Kwebulizabulizaho. Kisita bibi kurubata abantu bakusala line. Bakutwara abo. Batwara. Mpora. Hiba kuzaranka. Muno kisita henyine. Wa masire queen ni wara. Sire queen. Ase mumanyi wa muno. Udo busenga mumalira kusomera. Noho bumalira. Sire queen to mumanyira. Yego te mumanyi. Toka muhuraoga. Wapi ramukiya ukali Tomideko bachali bange bona ababoda chali bange bona bembadde nsoma nabo senior 4 senior 4 oikalidide nka sita secondary school bikaruka sabiti eno ojja kufunga bwinga nkabiri abiri okudupa malora afuna nka 20 mama abana osibirota mwana ikaino omuchuzo takwenda kumu abakuta muonkia takonka takunka okamwiha humali mali ya myaka eno mali abakini mwangu akubaihawo akuba kuzira aina abukurukyo mwaka yakakwikiza omune emyezi 3 obagamba wa Kristi omwiho ne myaka egi kwanyonka rora kuzira yamabaraga honest chasemere honest oli honest nkebara lya mali ato okurana mobile money bebi kurubata bita abantu bakuyeho sente kolonge mono kuyiha ino kutekayo emiliyoni emu basaro sente zinga no zihayi mutwara gumune 2025 kani basaro sente nyingi ha miliyoni emu
Wa mahati nkwendo ngambire sire kwini niwo. Sire kwini. Nyos sire kwini nyoko kunkurora. Akuba ari muntu muchakaze najwara kurungi kwegamba nanyira nibo kuba no murwana nayo no gamba cheche. Niwe ni bagamba sire kwini. Hati iwo bokuba no werora oli sire kwini. Habwa ko tali sire kwini. Anti nyowe kare. Aro muntu go kurwana nayo karora bari kurungi muno. Ataina biku mutari kwaneza. Era mukiya utandika na tata wabana bawa. Umwana wino mwenga. Ego. No first born. Ukakererwa mu honesty. Kweli. Era mukiya ukari. Tata wabana. Uramucha banywani bange. Na mama wange Happiness. Na daddy wange Wikirifu. Sister wange Gifty Angel. Kuwepenera kuramukya tata wabana. Kono mwepena muramukia. Tariyo. Ati tariyo. Ono kamuzara hamuti. Honest. Kande ibara lya uniwe honest. Kyonkondo upire. Munyankole. Munyankole. Mukama murungi munyankole. Osibirota. Munyankole osibirota. Sinagenda mu kamera byaki. Osibirota munyankole. Kurungi. Amabaragawo. Soko mbulire bino byaki. Ola tutarativa ali bakurora ali. Amabaragawo. Mutoni Queen. Mutoni Fina. Hano mukora biki? Mukora yogurt. Mukora yogurt. Ziyezinga. Yenkumina. Yenkumina. Banzo ngambe. Ninye mukora hano yogurt mukisite kunura muno. Tukora yogurt. Ekusinga kunura na amatega kusinga kunura. Amatega kusinga kunura. Ramukiya okale abantu bawo bakuzara muno kisita bakuzara. Banzara muno obunyora ndi mwana wa bunyora. Ramukiyawo. Banywani bawo bazaire bawo. Kora mchawo bazaire bange na abantu bange na customer bange bona. Weza iwe sire queen niwo. No gwari sire of course okura sire queen. Abala atakukora natambura butambura nasabiriza. Atakukora. Ati ubo kuba norura iyo lisire queen. Habwaki. Nkukora. Wekole sire queen ni waba atakukora. Wama muzei sire queen niwo abana isanata. Banza gacha hari nyoka ntagenda kuzashimedi. Kandi redde nkuteireho ira. Tokwenda kumanya. Koroneka huwaho. Yes, tukyala tekanza Tujarike Kitara TV. Of course tukyali nyumyamu nabayikazi abanyakuli mu kichweka kine kya kisita andamwe bale muno kuba ni mukiya tuhondera kaire kanu yenyini hali tukali. But of course nkwenda kuba ni malizente kanizenu, nkwenda kuba ni ngimaliriza ha Kitara TV. Mukuzana zinga ha. Zinga bisatu Amwebale muna baikaine mutonda Kitara TV atekanza Tujarike kwenda kuba ningi maraka sumikanuke nyini ninyo Julius Shomuhendo musajja muliso mwe abomoli aikaire nabahereza ku rugali tukatandikirege kwika halide ntekanza tugimaliza kasumikanuke nyini. Of course mwebale muno abayitondeire kuruga mnyamasa zembaganiza hona hali mukabaire mwebale kutekaga kisene mugama no mwebale ni mutuhondera mugama ntireka mutekinga time ni mugama nti mutu following every single program tukora kwenda kusaba brotaka tutaka like page yaitu osoro kuba no likinga boraba of course otaka subscribing ile ha YouTube channel yaitu osoro kuba no subscribing osoro kubaga not following every single program itukora kuba ntukwegesa ntukumanyisa ha Kitara TV in the special way and nkwenda kuba ni majukizo ba Kitara Media banu abali bunyoro of course bakokolera videography na photography ha mikoro yawo yona bako ina mukoro ukwetaga ebisane birungi ogukwetaga and you know gukwetaga video enungi okubunga wedding introduction birthday okwetaga photoshoot eri professional kurungi aba Kitara Media ne bakusinga of course baina na studio enungi yebisani studio enungi na matara garunga bajja kuterekisani bagambe ukaba mu America ukabanka ikira ba Kitara Media of course basanga namba esimu 0789927635 0789927635 oja kuboina aba Kitara Media and of course kwenda no kubagambaho boko ina omukoro omurungi no itaga sound eri professional kurungi no itaga sound
etajja kuba nejara mu sound etajja kuba nekuswaza hikira aba Jonad Events bajja kuba bakikukolera na sound ekusinga ide sound eri mada and of course nkubulikiro nkubagamba ganti muleke kutipangisa abantu ba sound abajja kuba yakujja mikoro abasigaza bakusinga basibire balance bajwaire bi ovre ebitemukire bi ovre biragwire ebi ovre bikusana no gamba no batpangise balese sound fine baitu bona ne baisana kuba mukoro ne baguswaza and of course bakono enda kwehale ebyona hikira aba Jonad Events basobole kuba ne bakukolera ekinte kikusinga yo kirungi mu sound mu bunyorenu na Uganda yo nakutwaliza hamu baikira namba isimu 07899275 ojja kuba ina aba Jonad Events basobole kuba ne bakikuterera in a special way munyikirize nsobole kuba nimbekereza leka twitaitana mutekanize zinda Kitara TV tekaze bali tujalike tubali kisita mu nyamasaza ka 10 tubazabaza munabaikaza mu kichoka kino Julius Shomeno ni gagange until we meet mu program zindi mobile